Bantu abase South Africa, ibizo lami nguThobeka Isibongo ngwakoNcube, ngiseZimbabwe. Guys, ngizokhuluma ngendaba ezisema-10. Indaba ezisema-10 ezikhulunywayo umuntu wonke noma ubani noma ekuphi. Yabona? Ngizoxwayisa abantu bakithi eZimbabwe ukuthi before i-30 June, if urenta lapho kulomzulu khona, if urenta lapho okulompeti khona, if urenta lapho okuleXhosa khona, phuma mntase, phuma noma uhambe uyohlala mhlambe eSandton okwaleso sikhathi, uzobuyela masoku right uyofuna indawo right. Ngoba omastanda labo elihlala labo izinyoka, yibo abazolibizela labo bantu. Uzokujelasela ukuthi wena une-fridge, uzoba nomona ukuthi wena une-bed le i-double, uzoba nomona ukuthi wena udla ama-KFC always, uza nama-KFC. Ekujelasele nokuthi ubuka i-TV, thola ukuthi yena akayibuki. Uzothola impahla zakho ziphandle. Ma uzithola ziphandle angeke uthole zonke ziphelele. Okunye uzobe sethethwa kanjani? Uzobe sethethwa okunye wafihla. Ntase ungalindi kwenzeke kuwe. Sheshisa ushifte before i-30 zika June. Ungaluza iproperty yakho ngoba iplan ekhona ukuthi ufuna ukuthathwa izinto zabantu bokufika behanjiswe emakhaya kubo bengena ama-property wabo. Ama-property wabo bazosala bona basebenza besebenzisa. Ungathangisho ngomntase. Kuzangcono basibulale. Mabebulala bazosibulala. Ayikho into esingayenza. Ngoba noma ungathi ngithusele ngayiphi indlela uthi hamba, ngiyohamba imali yakhona ngitopha kuphi, ngeke ngendawo. Ngoba phela angeke utshele umuntu ukuthi hamba sengathi umkhupha ejaradini taphumele ngaphandle kwejarada ayemgwaqweni, noma sithi hamba uthi mhlawumbe umuntu uzosuka lapha eMowulo la kuhambeka khona ngenyawo. Kuyahanjwa lapha enithi siye khona. Akukho easy ngale ndlela enikhuluma ngayo. So just jikeleza khona la. Siyofana nechongo lolu uthi nitakunya ngogodi uthi lakunyele phandle uzinqamula iqolo, kodwa nebe nikuba uzothi uyavuka ekuseni uthole linjalo nqamula iqolo uthole lisegumeni lakho phakathi. Ulilabhulele phandle khona le mawuthi yathi lijikide ichongo lolu liyabuya. Ngoba kwesinye isikhathi usuke ubheke la ubuya khona, ubheke ukuthi kuma ungakanani. It's not easy ukuthi umane uthi okay njengoba sekuthiwe ngihambe, ithi ngihambe kube sinazo imali kube sahamba kudala. And okwenza ukuthi ayisikuthi ababona abantu bethutha impahla zabo besehla besenyuka besiyazima imoto zihamba zigcwele, omalayisha bahamba begcwele, amabhasi ayagcwala. You understand? Abantu bahambisa kancane izinto zabo. Akunamuntu ofisa ukuhlala la. Yabo. Kodwa ngenxa ukuthi imali kayifiki sometime. Ma kube kwenzeka umuntu kuthiwa uyipopile imali uyithola, niyobona abantu bevalelisa bephuma ibhoda khona pha. Kumbe abanye abantu bagibela ama-plane behamba. Kunabantu abazenzisa abanemali la. Asibathatha iSouth Africa bayenze yabo. Bayenza sengathi kuyikhala labo lokuqala ukugcina. Thina abanye sihlutshwa imali. Into esayilandela salanda ukuthi sizosebenza sithola imali. Sibuyele siyokondla imindeni yethu, siyakhimisa. Kodwa manje ma kuthiwa hamba nini manje uyozibuza ukuthi okay ngiyohamba, oqala anginayo even 1000 rand, kodwa imali ekhona ukuthi ngilale ngidlile ngibhadale irent, ma kuthe kwavela khona ko extra 500 600 ngithumela abantwana ekhaya badle, ngiyakhe nyana mhlawumbe uthothi ngike ngapopa nyana thola 5000 nyana, ngiyokhuphula indlu yami yakhuphuka iyaphela, ukwenzela ukuthi ma amandla ephela
ngiye ekhaya, yabo, noma ngifa nginendawo la ngizongcwatshwa khona. Understand? So le yokuthi nithi abantu mabahambe, yebo lilungile malisho kanjalo, kodwa akukho lula. Mawufuna ukubona noma ungathiwa mhlawumbe ube namandla ukuthi ungishaye, mhlambe into ozoyibona ukuthi ngizobhensa ngikhona la ngirola wandawo, ngeke ungibone ngibaleke ngoba ngiyobaleka ngiyakuphi. Khumbula ngomunye umnyaka ubaba wami esaphila, wathi ma kushaye so ugijima uphume, so mawuthi uyaphuma igedi, so wathi ungavela uphuma igedi uhluye kuyihlolonyoko. So thina lathi silabana abantu ukuthi mawuphuma khona la uyakuphi, uqala kuphi, uqonde kuphi, ngoba la lo muntu othi ubaba ngokuphathizwe isikhondla khondla baba libhube soqala ukugcina lingakudla uphila. So siyabona ukuthi hayi ngamane ngibuye ngizohlala ngapha nenyathi, sobe sivikana, kodwa ke inyathi sengakhona ukuthi ngibaleke kunebhubesi. So njalo inyathi kayihle umuntu, izokuhlaba ikushiye ifuna kwesikhathi usurvive uphila, but ibhubesi into yokuzokuqhoba. Yilo lela lizwe lela eZimbabwe, ayikho nje into ungathi inhle ngalo, ayikho nje into ongathi noma usuphakathi kwalo lela lizwe uzibone ukuthi okay, now I'm starting a new chapter or a new life, because instead of starting a new life you are going back to zero. Ilizwe bani elingela payslip? Ilizwe bani okungela card lebank? Ilizwe bani elingela bank? Mawuthatha imali yakho uthatha u10,000 uyifaka usishare ne-state, mawusiyayidraw sokumele uthilande nga500 ugovernment sethethe imali yakho seyenze yakhe. Ilizwe bani enjalo? Mina ngokungazalwa ngizangasebenza eZimbabwe, payslip ngizwele eGoli, ikhadi lebank lithwalele eGoli, ukuthi kulanto okuthiwa iyangena emchinini yayifake emchinini ikhipha imali. Uqala abanye khona eGoli, kwagcina ngomkhulu bethu kumkhonale kuma-80s khona lemuva le ma-2000 vela zange kwaba le-bank ngitsho eZimbabwe, ngitsho kodwa kuno-president, kuno-government. Akulamali ukuthi wayaphuma emchineni, imali yakho ungayithatha ukuthi uya-invest uyifake ebank, uvele bayithathe babhadale ngayo amanesi lamadokotela lama-teacher. Wena sokumele ukuthi uyohola, kube sengathi uyahola every month, but ilimit yakhona kube sokuthiwa uzokuvumela ukukhipha 500 rand kumbe $50 leyo, kumbe imalini angazi. And then nakhona kwakukudala le ngisanda ukusuka ekhaya, okwamanje ngicabanga ukuthi akunavini bank ayikho. Kanti kuyahlala iphi imali ngoba ihlala ezikhwameni zawo? Ingahlala ebank phela wonke umuntu uzoba right. Yona bo imali bani ilizwe yabi imali iphi engangena ebank? Ngoba imali engena ebank imali yezweni, elizwe lakhona. Ungathatha imali yakho lelizwe ifake ebank, uyifaka kanjani? Yabo. So nje lokho kulizwe lokhana nje shota nje umuntu ozafika thatha umentshisa thela light ukuchise kutshe konke, makukhona ukutsha ayikho into lapha. Noma singabuyela nje, mina isimanga sakhona ukuthi kuthi mawuqeda kuvota kuhamba uRamaphosa, kuhamba ufikile Mbalula, befike bethi congratulations eyizani winile, bekubona uhlupho ulapha. Ngeke bazi bakwenze lokho bengabenefit. Ngiyala lokho ngisayala mabeqeda abashiya besimoshele ngale, mabeqeda kusimoshela ngale babuye ngapha bethi hamba nini, sihamba siyapi? Kwaye bengaqali besilungisele lokho abakumosha ngale, bese sikwazi ukuthi nathi masihamba sinezikhalo zethu ezifika zizwakale kahle. Ngoba namanje kuyafana uma usihamba kopha still nje elalizwe vela lamuntu, kumbe singathi labanikazi balo
abayi-3-4 individual nyana hlekanyana labantu laba abanye abantu laba abaningi laba bakhona ezweni kufana nje nezibungu vela ababalwa kunabantu nje abayibo abaliphethe abadla imali kube yibo abazi imali. Wena ungazama something into engathi kulethe imali, buka manje ebhoda khona abasithathela impahla uthi usebenze lapha kanzima for 7 years 8 years 10 years 15 years uthi uyakrosa kumbheda kwakho ukuthi phela kwisikepe khona ukuthi uyolala kikho phela ekhaya usurvive ngakho ube ukwazi ukuthi ungalali phansi bakuthatha futhi benjalo belama billions enzimali abazivalele bakuthathe futhi khona kuzinto uthenge la kusofa kwakho endlini yakho emzini wakhe lo muntu uhlala phezulu kwesofa alijikise libe ngumbheda ngapha liyileather wena uthenga kwirexina kwakho kungavuka kuchile kusasa kusubukile bafike bakuthathe kunjalo ubona umuntu wakho uyakudlela umona noma ubaba akudlela umona unjalo akudlela umona noma ubaba ayudla unjalo. Thina sinasiqalekisiwe thina engeZimbabwe khona siqalekisa ukuqana ukugcina vele nje kufana nabantu abangekho emhlabeni ukuthi nje kuyazi ufisa ukuthi ngabe kuthiwa nje uNkulunkulu uyabhubhisa konke kulizwe kuhle kuchiye kuthi kuphele du